zaista vam kažem, ko se ne rodi vodom i duhom svetijem, ne može ući u carstvo nebesko. Nijedan narod se ne rađa vodom i duhom svetijem na ovoj planeti, sem pravoslavci. Mnogi su, na primjer, zanešeni iluzijama da njihovo krštenje važi. Međutim, to krštenje ne važi i nigdje blagodat Svetoga Duha ne silazi osim na pravoslavce, kad pravoslavni sveštenik to čini, pravoslavni jeromonah i pravoslavni vladik. Ja sam imao prilike da u Ostrog dovedu potpuno ludu djevojku. Majka ju dovela i ja kažem, da li je krštena ta tvoja šćerka? Ona kaže, jest. Ja kažem, ko je krstio? Veli, frator. Hoćeš i ti, kažem, da se krsti u staru vjeru pravoslavnu koju su pravoci fratrovi imali, a ne oni koji su ostupili 1054. godine i potpuno izgubili blagodat Svetoga Duha i navukli na sebe prokletstvo. Oni se nalaze, na primjer, pod prokletstvom. Mogu oni sad pričati kako god hoće, ali 2000, ali koliko, 1000 skoro godina ima kako su ostupili i od tada kako je anatema pala na njih kao ostupnik i raskolnike, ništa ne pomaže. Oni su toliko izmijenili i liturgiju i sve službe da uopšte to ne liči ni na što. I ja uzmem i krstim ovu djevojku, kad sam usuo vodu na glavu njenu, u ime Presvete Trojice, ona kaže, mama, gdje sam ja ovo? Strkao đavo glavom bez obzira i ona postala potpuno pametna. I nedelju dana je bila u Ostrogu, ja sam ju 2 puta pričestio i otišla potpuno zdrava djevojka. Čuda. Vidiš kao šta je naše krštenje. I to nije mi se samo ovo dogodilo u ove 9 godina, nego jedne večeri oko 10:30 uveče, to je 22 časa. Mislim, pravilno si. Dovode jednu ženu koja je udata, to nema, to vrišti pred crkve i sad ja otvorim i uvedem ga kod svetitelja i kažem, da li je krštena važena? Kaže jedan stari što je sa njom došao, kaže, nije krštena. I ja ju odmah povedem, oko 11 sati je to krštenje uveče, to 23 časa. Kažem, ja ju krstim i dok čitamo one molitve, ono izgonjenje đavola, ona pada, ona se uvija, muči, pada dole, ovaj kum, onaj stari, on diše i tako. I kad sam ju izveo da je krstim u vodi, ispred one zgrade, ja krštava se sluškinja Božja u ime Oca i Sina, amin, i Svetog. Ona nešto crno izleći iz usta. To da sam imao kameru da to snimi, da vide mnogi da postoji đavo i da ulazi đavo u ljudi. I padne na zemlju i kum je podigne i ona od tada postane pametna. Evo od tada 3 godine. Ja pitan ljetos kako ona, ta žena, kaže, rodila je sina, potpuno je zdrava, nema nikakvih znaka na nju da je to psihički bolesna osoba. Pogledaj kakva je sila našeg krštenja. Ili, na primjer, rimokatolici dođu i osvećuju vodu, bogojavljensku vodnacima. Čitaju tamo, srebrna je posuda na vodu, tamo ioni srebra ubiju mikroorganizme, one antiseptički djeluju i tako. I sve to srede i čitaju tamo, oštetili se, upokojili se već na mjeseca dana. A mi ništa sipamo u vodu. Niti je važno dakle je voda. Samo uzmemo, čitamo molitve, zakrstimo krstom i 300.000 godina može voda da se nikad ne pokvari.
a ušao nečisti duh u jednu kuću u Kotoru, rimokatoličku. I samo lupa kao čekićem, čim hoće da zaspu, on lupa u zid, oni kvare svijeto, ništa ne vide, ne mogu da spavaju, potpuno su rastrojeni živčanu, ne zna šta će da radi, dovode frata čita molite, on još više pojača lupanje. Te jedna žena bila crpkinja koja je udata u tu rimokatoličku kuću. I što ne zovete jadni sveštenika stare vjere, šta radite? Te oni dovede sveštenika, sveštenik osveti vodu u jednu prostoriju, pa pospe u kadi, ide drugu, treću. Niće više. Isjane. Tako da se oni zavaravaju strašno što se ne vrate u pravu vjeru. Mnogi naši popustili su mnogo tu koji su neupućeni, pa oni misle da oni imaju blagodat. A ja pitam jednoga vladiku, episkopa koji je došao u Ostrupa, ovako samo provjeram, kažem kako ću da krstim rimokatolika. Veli, pa dobro, peča dara Duha Svetoga. A veju, na čije je molitve osvećena ona voda što posipam, što krštavam vodom osobu. Stade. Je da li Arija sluša Gospod i osvećujemo ono što on traži. Znači, papu, kad traži da mu se osveti voda, zatvaraju se nebesa i nema blagodati Svetoga Duha. To da ti se zakunem kod Svetoga Vasilija i kod svakoga da nema blagodati Svetoga Duha. Imaju samo jednog anđela čuvana koji ta narod čuva da ne bude haos. Jer su to Božji stvorovi. Ima tu dobrih ljudi. Ali nesreća što su na toj teritoriji gdje je jeres i mnogi. Ali Bog učini da ti ljudi dođu do spoznanja istine koji imaju dobra u srcu i oni se krštavaju. Mnogi Njemci dolaze u Grčkoj i krštavaju se. U Australiji ima krštenih ogromni broj. Čak i ovi njihovi sveštenici prelaze u pravoslavlje. Tako da u Italiji ima isto puno, ima pokretih mladih. Ja sam jednoga Aleksandra ovdje, ja mislim iz Napulja, ljetos krstio. Dođe momak, fin, strašno, ja mu pričam o rimokatoličkoj vjeri, a prevodi mi njegova žena. I on, fino čovjek shvati, kaže, bila je pravoslavna vjera je bila od Indije do Engleske. I kad su masoni vidjeli da je pravoslavlje zauzelo maha, vidjeli su da im su se crni dani primiču. Pa su našli jednoga nesrećnika, otpadnika i školovali ga za papu. I pomoću novca 1054. godine dovode ga na prestol. I on odvaja zapadni Rim od istočnog Rima, jer se zvao Carigrad istočni Rima, zapadni, to je bilo jedinstvo. Dakle, kakvi su svetitelji u Rimu. I kaže, oni su tu odvojili, nesrećni ti otpadnici, đavolje sluge, masoni, i uništili toliko narod. Da nije to učinjeno, bila bi sreća za ovaj svijet. Danas ne bi trebalo da bude ni policija, ni vojska, ni ništa, nego bi sve jednim duhom disalo i mi živjeli kako divno. Međutim, od kako su oni razjedinili, to su otpadnici Jevreja, slobodni zidari se zovu, više od 2000 godina su je ta jeres koja je otpala od Boga, antihristi. I on fino, ovaj momak sve to sasluša, veli, ja bih se krstio. A nemaš kuma, kaže. A meni jedan mladić je pao drva tu, veli, ja ću onoga tamo. I dođe Žarko, kum, krsti se. Tako radost i tako, on se izmijenio, on je blistalo mu je lice kad sam ga krstio, blistalo. I ostao je noćio, ja ga sutri dan pređinio sa Gospodom, dao mu svetu tajnu pričešće. Nije radosnije od njega bilo. I daj Bože da tamo omladini i ti ljudi poznadu pravu istinu i da se vrate u svoju otačku vjeru. A dalje šta kaže Gospod? Zaista vam kažem,
Ko ne prima svetu tajnu pričešće, ne živim ja u njemu, niti on u meni, i on nema život vječni. Slušaj, čitava planeto, šta kaže Gospod? To nije rekao ni anđeo, ni sveštenik, nego je rekao sam Gospod Isus Hristos. Narode koji ne primate svetu tajnu pričešća, vi nemate život vječni, niti Gospod prebiva u srcima vašima. A ima komunjara nesrećnih koji nikad se nisu pričestili, a misle da će ih aspirini spasiti i da će ih onaj doktor nesrećni spasiti koji nema Boga u srcu. Jedino priznaju ljekare koji su sa Bogom. Ne znam, božci ljekari, to ne može od njih ništa da znaš, niti dijagnozu mogu da dadu, niti ništa, a ljekari koji su sa Bogom samo su sebe pomole i kaže: Gospode, pokaži ti mene šta je ovome bratu mome, kako da pomogne. Pa da vidiš kako će da pomogne. Ako je neko bolesan, kaže apostol, neka zove sveštenika i neka mu čita molitve i neka ga pomaže svetim uljem i naravno prvo ispovijediti. Da nema ispovijesti, ne bi se niko spasao pod njegom. Evo, mi to možda nešto pokušavamo da ne griješimo, ali griješimo svakoga trenutka. Bilo rečju, bilo mišlju, bilo djelom. Ispovijest je na novo krštenje. I posmatrao je jedan prozorljivi kako se ispovijeda osoba. I kad god kaže grijeh, zmija iz usta ispadne. Neka manja, neka veća, i dolje se prokoprca malo i crkne na patosu. Kad na jedanput jedna velika pojavi glavu na usta onoga koji se ispovijedaju. Čuti malo, pa se skruži i vrati. Veli, sine, imaš još to? Pa nema. Jedan veliki bludni grijeh bio u njemu. I stidio se da svešteniku kaže. A kako se stidimo mi da svešteniku kažemo koji ga je Bog postavio da može da razrešuje i da liječi? Kako da se stidimo mi od njega kad onaj strašni dan na strašnom sudu milijarde kad Gospod samo reče riječ, sve će da vaskrsne. I koga su progutali morski talasi, i koga su progutali zvijeri, i koga je ogan sažegao, i koji je umro prirodnom smrću, koji je na ratištima poginuo. Svi će u jedan trenutak da vaskrsnu. Milijarde i milijarde ljudi. I svi mi koji nijesmo ispovijedili grijehe, na čelima ni piše grijeh, i tako je stanje dao Bog ljudima da svi naše grijehe čitaju. Svako. Kako ćemo se tek onoga dana da stidimo? Zato znajte da je sveta tajna ispovijesti tajna koja uvodi u nebo, u raj. Sve osjeti sam, razmislite šta ste pogriješili prema roditeljima, šta ste pogriješili onda kako ste. I najviše stanu neispovijeđeni na bludu. Veli, oče, ja sam bludničio. A pogledaj blud. Blud očima, blud mislima, blud rukobludije, blud sa drugom osobom, van prirodni bludni grehovi. Vidi kakve perverzije samo rade muškarca sa muškarcem, vjenčavaju ti nesrećni jeretici zapadni.
Pa onda kakvi još straši sa životinjom, pa onda blud sa svojom rodinom. Ne može biti blud sa onim tamo ista kategorija, ako je sa majkom bludničio, ako je sa sestrom bludničio, ako je sa kumom bludničio, kukala mu majka, a on to ne kaže, nije on ništa ispovjedio. To je ona velika zmija, jel? To je ta velika zmija. Ta djeca koja su ubijene u utrobi matere bit će odrasli ljudi na strašnom sudu i poznaće svoje roditelje. I roditelji će poznat njih, iako ih nisu uvidjeli, iako su ih iz mraka u mrak bacili. Bacili su ih u kanalizaciju ili bacili u destilacione aparate, te ovi jelecici tamo na zapad prave sapune, najizvršnije sapune i pomade i mirise. Ima jedan miris $40 košta, na sreći, kad mi se dođe dama sa tim mirisom u Ostrog, ja je odmah teram napolje. Pa kako nosiš taj grijeh na sebe, nesrećna žena, on ne zna. To toliko ubija da ne može vjerovati. Ta djeca, kaže Isak Sirin, koja ne mogaše da se odbrane od zločinaca, od svojih roditelja, ona će da osude te roditelje. Jer znate li roditelji zašto Bog oživlje dijete u vašoj utrobi? Da li neće to dijete da je Gospod odredio da bude car, da bude vojskovođa, da bude naučnik, da bude književnik, da bude sveštenik, da bude vladika, da bude monahist. A vi ste donijeli bludnici jedni koji su dajeti ženite samo da biste bludničili. Kako su se prije udavani ženili? Dođe pa se pomoli Bogu da Gospod Bog da mu bračnoga druga takvoga koji će mu dati potomstvo koje će biti dostojno, koji će slaviti Boga i poštovati svoje roditelje i koji će se voljeti i u pobožnosti, ljubavi i vjernosti poživjeti do kraja života i dobiti djecu koju će vaspitati u pravoslavlju, a koja će biti na radost i spasenje i na slavu Tvoju, Gospode. Sve što radimo, ako ne radimo na slavu Božju, to ne pada u vodu. I svi oni koji ubijaju djecu, ljekari, teško ljekarima, ovim koji ubijaju djecu u utrobama majki. Bolje bi bilo da se nisu nikada rodili. Strašan je taj čas i taj dan kad rekoše da se rodilo dijete to. Kad ga je đavo nagovorio da sa Irodom pobije vitlensku djecu. Svi ti ljekari, ginekolozi, nađite se sa Irodom u vječne muke, u vječni škrbu zuba i nikada mira i ništa neće imati. A na ovoj zemlji će da prožive istušanstvo i oni i njihova djeca. Došla je jedna u Ostogu žena da se pokloni i ja kažem šta će vi ovaj sin da specijalizuje, veli ginekologiju. I onako znaš kako prkos. Kako kažem ginekologiju da ubija djecu jadno. Pustite to. Ovi veli svi su sirotinja, a ginekolozi pogradiše kući kola najbolja. Teško tijema kućama i teško tijema kolima. Kaže naš vladika sa Njegoš, kaže, krv je ljudska rana naopaka, na nos vam je počela skakati. Na nos izići i njima i njihove djeci, jer su ta djeca njihova isto prokleta, kukala, žao mi je te djecu. Ali ta djeca, znaš kako moraju da žive hrišćanski, da se krste, da poste, da čitaju molitve, da idu u crkvu u svakog praznika i nedelje i Bog će njih
Neće ih Bog kazniti zbog grijeha njihovog roditelja, nego će se izvući. Ali bez velikog truda i velikih podviga ta su djeca vrlo ugrožena. Jer su dolazila meni djeca u Ostrogu tako, jer su ti ginekologa nesrećnih. Ako bi, na primjer, ako bi trebala osoba da umre, bolje bi joj bilo pred Bogom da ne ubije to dijete i neće umrijeti. Neka se ja kažem ovijema što misli treba da radi ili šta da radi. Moli se Svetoj Bogorodici. Moli se Svetoj Bogorodici i ne sikira se, Bog će čudo napraviti. A pogledaj vi sam, na primjer, šta rade ove majke savremene. Začne dijete i trk od ljekara. Daj mi tamo vidi tijema s pravama da vidim je li muško ili žensko. A onaj tamo nesreći ih pogleda, pa veli, ovo ti je dijete deformisano. Evo priča mi sad jedan podatak. Željko Vukadinović, on je u Buri. On je učenik moj, ja sam nekad bio prosvjetni radnik. Ja došao u Ostrogu i sad poklonio se kod Svetoga Vasilija i silazim dolje u Donji manastir, ulazim u onu prodavnicu gdje su one knjige da vidi šta ima i kako. Kad zvoni telefon, ja podignem slušalicu, velim, mogu li ikako da dobijem oca Jorina? Ja kažem, ja sam koji razgovaram s tobom. Ko je? Veli, Željko Vukadinović. Žena mi je u 8. mjesecu, eto se nalazi tamo na klinici, rekli su ljekari da ima dijete kojemu nema poklopca na glavi, deformisano, šta ću, oče Jojle, šta ću, hoću li dozvoli da to dijete abortiraju? Kaže, vodi tu ženu kući, brzo, i kad ti se rodi ta nakaza, donesi je mene da ju ja držim, jer je već duša u toj nakazi. Rodi se dijete i ovo najljepše dijete, eto tu svoga prošloga ljeta vidio i to. Pogledaj šta činite. Jesu oni naše babi i naše pravave išle kod ljekara da izamiruju tamo gdje li muško, je li žensko ide to. Pa je li Bog stvorio svaku životinju da može da se razmnožava i ljude da se razmnožava. Ovdje neka žena koja je iskusna i dođe tamo pomogne ti to i okupa to dijete. A ne kao što su po Kosovu radili, Srpkinje rodi dijete, oni ga uzmu pa ga ciganima dadu, a cigan će napraviti da bi našu vrstu uništili. Koliko ima toga? Ja gledao sam na primjer, djece ovako svako, dijete mora nečim liče na roditelja. Nekakva crti i nekakva osobini, neki pokreti nisu. A gleda na primjer, sva djeca ovakva, a neko crnče među njima. Pa znači, čitao sam u onom, kad je nekad onih časopis Sport i svijet izlazio, kolika je bila povika, dali naše srpsko dijete ciganki. A oni ga ne dali. Što ćeš tamo da ideš? I da te zrače i šta ćeš? Nema. Evo je nama je kazano fino, šta mi trebamo da radimo u slučaju bolesti. Nema, na primjer, ništa više, ako si ispovijediš, na primjer, bolesniče, ako si ispovijediš, slažeš ništa, a pročitati sveštenik osvećenje Jeleja, vas krstu ćete da si mrtav. A ako slažeš grijehe, neće ti. Znači, osvećenje Jeleja ne uspijeva samo u slučaju ako nije se ispovijedio se dobar.